Young Film Production की YouTube channel ना 200K cross tour की celebration लाकदोरी बा October की तंग तरा तरेत अयुकी पुंग निपान मखाई तावा मतम दगी तोंगान बा नुआइरबा थोरम परेंग सिंगल लोइनाना पांगथोक चगदोरी पांगथोकदोरिबा celebration asida अखन्नबा प्रोग्राम क्या अमसु थमजरी special dance performance musical concert fashion show asina chingba kya ama thamjari mayam sungsoi soidana yengba lakpiyu Young Film Production na 200K cross tawrakpagi lakliba October gi tang tara tarekta celebration ama pangthok chagadawi. Celebration asida fashion show, special dance performance amadi musical concert na chingba kaya ama pangthok chagadawi. Hena nungaiba paw amana yamna pamna yingnariba web series Eigi Miss Nungshibi hariba web series asigi episode 9 amadi 10 su release tawjagani. Mayambu Arbin Segam naikokno na kurumjari Young Film Production की YouTube channel ना 200K subscriber योरपदा यमन नुंगाई बफुंग दो पोई ना celebration नमा लाकलिबा October की तारीख तराग तरेत याई फरबन मिट असिदा पापा लाइबुंग दा अयुपुंग निपान मखाई दगी हौरगा तोंगान बा event मैम अमा fashion show dance performance अदुगा इशै नुंगाई की थरम गलोना ना नमिदांग याचंग पो मतम दा इशै नुंगाई थरम सोइदना मैमना याउमिनसी मैम हुपना येंगमिनसी enjoy tawminasi young film bu support tawbiu hena subscriber yam khanhanduna ma YouTube asibu hena yamna mapung pha ba mayam seba tabung ba ma open view haina mayam dai na pause la sipizari mayam punam bo kishan chingamam na ikonga na kuram jari young film production gi 2 lakh subscriber yobi damakta function ama sinjagadori function asida jagoi fashion show amadi hena nungairba paw mana numira sida musical concert amasu mayam da pudol tamjagani aduga mayam numit simaktada mayam na pamni yengnariba Eigi Miss Nungshibi hariba web series asisu episode 9 amadi 10 namaste release tawjagani. Young Film Production na produce tawjaba Eigi Miss Nungshibi की episode 9 amadi 10 numit asida release tawjagani. हाइरिबा थौरम सिंग असे क्वाइ पुंगमंगला लेंबिरक्तना मपुंग फाना सरुक याबियो Young Film Production की YouTube channel असिबु मयाम सौगतियो YouTube channel asigi 200K yorpagi celebration asi yam nungaina pangthok minasi akoi punna saru ya minasi haibo apam Young Film Production gi mohut sinjaraga kwai pumno ki mafam da noluk chari